Alright guys. Oke, hari ini kita ada masak air panas buat Pangeran dan Raina mandi. Terus baranya buat mau asar Raina. Ya. Guys. Sekarang kita angkat air panasnya dulu guys ya. Kita pakai ini. Oke. Dan kita angkat dulu air panasnya ya. Oke guys. Barangnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini barangnya udah. Nih. Barangnya kita ambil dulu barangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu barangnya kan. Guys, oke. Udah. Nah, ini juga. Guys, tuh buat Raina. Dah tuh guys, buat Raina udah jadi guys ya barangnya. Terus kita taruh air panasnya lagi. Nah tuh guys. Guys, dia mau tentang ini. iya. Halo di Raina. Raina lagi di asar sama mama tuh. Saya ada orang jadi kata asar sendiri. Dingin. Halo ada Raina. Saya ada warna lewat. Pangeran masih tidur guys. Kakak. Oh kakak masih tidur. Oke, kakaknya masih tidur. Nanti kalau kakaknya udah bangun, langsung mandi air panas yang udah papa masak. Adik Raina udah mama masak. Papa masak air panas dulu buat Pangeran mau mandi. Nah itu dia air panasnya. Tambah kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayunya guys, biar kan barangnya masih bagus nih. Tambah tempurung lagi guys.
guys. Oke, sekarang jadi ya, ini jamunya. Terus bentar. Ini jamunya. Sendok sekali, Pak. Sendok. Sabar deh. Oke. Siap papa angkat ini. Mau lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Keren ya guys. Bentar ya, baru mama. Sini lagi kita tambah tempurung, guys, biar apinya tambah banyak. Ya, oke guys, ini dia guys, udah jadi. Dan ini jamu buat Mama Mila, soalnya baru habis melahirkan kan, baru selesai melahirkan, jadi harus minum jamu. Oke guys, Angkat ini. silahkan. Kasih. Tuh jamu buat Mama Mila tuh. Nah. Ya, kakak sudah bangun nak? Minum susu dulu nak. Ih, masih mengantuk. Adik Raina ada baru habis mandi, Adik Raina sudah tidur. Kakak, mari mandi. Minum susu dulu nak. Oh sayang. Oh tidur lah. Pangeran tidur lah. Guys, ini pangeran tidur. Mama panggil mau mandi. Mau sholat maghrib. Mari, kakak. Nih, mau sholat maghrib, Miraj. Mama sabar dia bobo dulu, Mama. Oh, subangun kah? Oh, subangun. Oh, subangun kah? Mama dia susu satu kali dulu, Mama. Mama dia susu. Oh, jangan jangan susu Iya. Oh, iya sudah. Barang Adik Raina ada bobo. Nih. Adik Raina ada bobo sana tuh.
Nih. Tuh. Adik Raina ada bobo. Mama, tahan dulu. Sayang adik Raina dulu, Mama. Mama dia mau sayang adik Raina dulu. Nanti bilang. Tuh Mama tuh. Ya. Ayo bangun sudah kakak, ketemu sholat maghrib. Bad. Orang kumpulnya udah apa-apa. Adik Raina ada bobo sana tuh. Ino. Adik Raina. Kakak mau sayang. Oh kakak sayang adik Raina dulu kah? Oh sayang adik Raina dulu kah? Pintar kakak sayang adik Raina Pintar adik Raina bobo. Iya. Oh bobo deh adik Raina sudah bobo sudah. Adik Raina kakak pinjam bantal polo ya. Adik Raina kakak sudah bangun ini. Mama, kakak sudah bangun. Oh kakak tidur lagi. Mama, ayo katong mandi Mama. Ayo Mama, dia mau mandi, dia mau mandi, mau sholat Jumat tuh Mama. Mau sholat maghrib tuh Mama tuh. Ayo nak. Guys, ayo. Sini. Tempi, mau pergi sholat di masjid di Papa, ayo. Ayo cepat. Kirain ada bobot ya. Baca Al-Quran. Mau baca Al-Quran? Ambil Al-Quran. Kamu dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Papa ajar baca Al-Quran Mama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Papa baca. Papa tahu ajar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabuha jahannam wa bi'sal masir. Bapak ajar, baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang Al-Quran dah. Pintar nih, sayang bagaimana? Pintar nih. Sadaqallahul azim. Berdoa bagaimana? Papa lihat tangan coba Mama dia mau berdoa. Mama lihat tangannya. Mama lihat. Berdoa bagaimana? Papa ajar bagaimana? Buka Al-Quran dulu. Sayang Al-Quran. Oh amin. Pintar Oh sholat. Oh sholat begitu. Allahu Akbar. Pintar Allahu Akbar. Wish pintar begitu. Iya nak. Mama ada lihat. Allahu Akbar. Mama lihat. Allahu Akbar. Mama lihat. Mama lihat dia sholat dulu Mama. Mama lihat dia sholat. Awas ya tuh. Sholat bagaimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh begitu kah? Baru bangun nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wish. Sujud paling sadis sih. Kakak. Allahu Akbar. Oh gitu kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ish pintar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud mengantuk ini. Kakak.
Oh, satu orang masih mengantar. Ya sudah, mari. Mama, Sadiki mau sholat maghrib tuh mama tuh. Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar tapi juga ke bawah. Mana Bapak lihat? Oh. Wish, sholat begitu kak. Allahu Akbar. Ih, pintar ih. Allahu Akbar. Wish. Allahu Akbar. Aw, mama nih. Udah ada joget. Gini. Habis sholat, masa sholat ada dengar lagu boleh buat joget. Dan doke. Oh, begitu kak. Oh, begitu kak. Iya, Karena adik. Mari papa bilang, mari Cen jawab. Sholat nah. Allahu Akbar. Sholat bagaimana? Allahu Akbar. Pintar Allahu Akbar. Oh, jadi sekarang udah maghrib. Papa sama pangeran mau sholat dulu. Kita mau sholat dulu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak sebelah sini nak. Kakak di sini, kakak pun di sana. Kakak di sini. Sini. Mama dia mau sholat bagaimana? Allahu Akbar. Pintar. Sholat sebelah sini deh Pak. Oh situ juga. Oke sudah. Sini sini. Nah itu kakak pun. Sebelah sini. Dari begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar Wih pintar Mama lihat. Mama lihat sholat mama. Mama lihat. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.